Sambala an netang di yongta mewa chik an chadu yo res la orta. Okay, so that doesn't work. Ta lega chimin do asta. Now you might think, well, let me try something else. Cheza ta dinri ki netang di lega chik mewa yimba na ta tapshi shemba yo na as. But here's a beautiful argument due to David Merman that proves it cannot be done. Cheza ta an David Bohm ki khala res la yimba na tapshi yo ma res ta di. Kakang tsawa ni ne tup ma res. It's an argument by reductio ad absurdum. Okay. Never mind. Okay. Okay. Suppose you could do it. Suppose there was some way to put U's and D's that satisfied all four of those conditions. Ta kesi is ane dinri ki ane netang di shiga ane kakang topya chachen da mangewe ke to ne ane gogo denzo ke nanglo la chen dan tur la che jang topi ke wang do tang bi nas. Okay, now, I come over here, I pick up these three and throw them in a hat. I now have put in an odd number of U's. Cheza ta nge ki tangbo nge la de la yobe ke chen sum ji do chen sum rangkor chen sum de chu len che kawai na chik sha asta. Then I pick up these three and throw them in the hat. That's an even number. Di je la ane nge denzo sum le ane pa sha wi be na ane denzo ane ko chadang ki rimbal yo ding ken chi chai roas thangal yo ding chi. These three, an even number, throw them in. Tega na shi denzo sum ane lembe be na an chen ke rangkor chadang yin ken chi rai roas sok pa ji rai roas. These three, an even number, throw them in. Cheza da di tanji kakang thumna la roa. Cheza da denzo sum ya lembe be na ane chen ke rangkor ya chadang yin ken chi rai roas la. So now in the hat, I have an even plus an odd plus an even plus an even plus an even number. That's an odd number of U's in the hat. Cheza da di la du zambala ane nge ki ta luksa di shamu roji ki nanglo la luksha yo wimbe na shamu di ki nanglo la ane nga du khande do yores la wimbe na ane rangkhur chen yin khen di ane chadang yin khen ki chokpa chik ane yadang yin khen ki chokpa chik ane dene chadang yin khen ki chokpa chik lukso was ta chadang yadang la du zambala chondom zi wimbe na ane yadang yin khen chi chai ro was. But I picked up every single disc twice. Ta yimbe na yangi dus lendu zambala ane dindre ki ane du rere ki tumde dinge tingma khase len yores la na tingma ni len so dus lendu zamba dichi ling do dus chidu zamba dichi ling tingma ni ling do dina shi changma la tingma ni len yores. So no matter how you write U and D on these discs, I couldn't have satisfied the conditions. Chesa ta khanda manda khari yimbe na kirang ki ane dik nanglo la chendan tur ki ane ta de tidang khandis timi la ma tö be ki tapshi khasus cheb yimbe na ya tanji nganzu ane takchi khang khablen ke do de shadang ko to ne rangkhor dende rangkhor dende cha rai re ya rai re se dik chajen syorwa chajen de chang thubya jik kirang ki thu namya dik nanglo dik thu ma re se worta. So no local theory in Einstein's sense can make these predictions. Cheza da dila du zambala ane ta denzu sangma ane tanda nyene ki ane namsha ki roda nyene ki namsha khaya ruwa chi ki ane di ki ane deshi de ya tu ma res lagi res. Now it's interesting that quantum theories are correct. Cheza da ke chishu de khares la bi be na ane takche khan denzu sum ki nangalo la chin che nguye ni zu la ra de di khar rag du ta ga do du zambala ane sedu ngam rikbe ki chopa chewa nangshin chik lagi res. So no local theory of our physical world can be correct. Somehow, what Alice does in her lab or Bob does in his must influence what happens in Charlie's or the other way around, even though we've separated their laboratories hundreds of millions of miles apart. Cheza da dila du zambala konzu sum ki takche khang denzo ane be de kilometer saya tenbu mangbu ki pha jang la chödi yona yang cheza ane konzu ki nanglo la ane takche ki thumde dindi chi yong thobya di ane sedu ngam rikbe ki soba che tu yores yong tu yores khachin yong yome se yati cheza dindi chi yong yowa de khachin yong yores ya di sedu ngam rikba le shembe ki dila du sambala ane local ki ane ta thuri lai do dila du sambala nyene ki rangshin
shila shane shebe ke ane sere ke namsha khari imbene ane soba che tu mares deshi ja tu mares gorda. This non-locality is not manifest in everyday life, but using logic and using what we can see, we can arrive at the conclusion that it must exist as part of the hidden reality of the universe. cheza ta nyene membe rang shin se ya jorwa tu da parnang la te mogo ya ki ane ne dang se ji ngangzu ki nyong rak be nang lo la tubu yo mares yimba ina yang ane logic signe re tense rik ba signe re gyumsen signe re den re ji ki to ne jigden kham ki ane sangwe ki ne zu la sangwe ki rimba la den re ki ne zu ji ngebar do yo gu gi yo wa di ngebe ki to ne ngangzu she to ya ki ne dang cha rung yo res ta. So the different parts of the universe are interdependent on each other in ways classical physics never imagined, but we now know is actually the case. 제가 들라 주선발라 안에 딘데 장타 안에 답베 타 릉부 시우지 장초 대비게 다 직된게 타 편수 그 발라양 아니 편수 찍라 찍 템베게 대와 찍라 찍 템베게 대와 수준기 세둥금 릭베게 남샤 관계양 안에 쇠바체 마통케 안에 세둥금 릭베게 나로라 안에 시토비아 요와 안에 데시가 토비아 요베게 딘데게 다 내단지 시기요레스 통구요레스. And I think the Dalai Lama learned this from David Bohm, and I think you understand why he would have found it a very interesting result. 제자다 군두름부치 디기 내주디 안에 데이비드 봄기사니 장요레스 제자 안에 디 톱든디 다 얌셈부치다 안에 칼로다 원서진식 따라 소리여베케 레와치기스. Thank you. 에 두진나 다 티즈 조스와 내가 오야 다 티와 틸린치에 디투스 체체 졸라나 다오 케서다 디스코 티즈 가저도 좀 주스 숨다 좀 숨다 제가 내 시워버 알레 숨도 저 오게 단다 저틀린 뒤속하시 도와 아니 수지 퍼센트 숨도 알로 숨도 제가 내려도 숨도 제가 내는 심자도 so we don't have I think time for question but only one question okay but 디와 자 제시직 다 엽도 닌다 디와 단다 봐도 꾸만 형 현직 송두기 닌 타마 속딩 타마 디와 타마디 디와 약부스 그로치 디와 단다 봐도 마쿠니지게 last session of the day last question so it must be a very special question so please a new swimbe 야 저기 되었으면 왔자 주진다 자 벌써 어디에 디오드 믹스시 민눈나 레마게 레인다가 나도 뭐 저저다 좀 여다 이제지 진짜 네 저한테 태가이네요 디 단데 최동 거르반라야 다시 제단 대용게 랍다 두 아니 남샤 맞아지 좀지지 다시 제단 온게 니게요 봐 제가 대 다시 제단데 다시 제단들이야 섬로게 빼나 다시 제단게 탑시 맞아데 섬로 란데 요아타이나 그런 게야 그게 랍다 두게 넘기 때인데야 아니 슈팅 되게요 나세 되게요이나 되게 빵다도 근데 라트치고 그래서 저한테 하고서 So this is for team. When we try to see the wave nature or the particle nature of fundamental particles, do you see any evidence where the consciousness, consciousness does some manipulation or some differences in the result that you get in your Yes, experiment? so many people have thought
in quantum physics, somehow consciousness comes to play a physical role, usually because of talk of observation. In none of the clearly articulated theories that we have does consciousness play any role at all in the physical behavior. So we have no reason from physics to think that consciousness as such is manipulating things physically. 자자다 지워디길엔 카레슬라비미나 아니 찌르나 아니 nganzuki tawabuki chile sia dindeki 아니 딱지 칭케 sia dindeki kejallewe ki chiki tone 아니 제둥은 감릭베키 고 딱지 ki 니든라 아니 셰베키 아니 슈진 티레스라니 데시 양년키 아니 응감 세르보 망부여레스 임바이나 양스 단다 용라드 여데베키 아니 제둥은 감릭베키 남샤 대주키 낭로라 아니 싱무부기 네룩시기네리 아니 드 참무 딘주키 남규르다 코란수기 따 네다 남규르던타 딘술라 아니 지게 셰베기 파 슈긴 지기 여사레 제 고두시야 딘데키 아니 방타 남샤 용라 딘주기 낭로라 아니 요마레스고 제가 디다냠도 아니 도스체체 아니 뒤조조소 아니 공개 매와 쉐이 저 망부 유기레 제원도 문트네 마음발라 아니 저 티야키 고갑 라야키 아니 간소 텐들 디고로와 텐들 마딕 란딕 딕체 아니 마음발로 짜르도 아니 송도 소야 체돌라 제원도 도스체체 샤샤기 아니 단다 아니 수제 퍼싱 까마니슈 아니 추수 10월 딱다야 안에 좀로치 에는 가조야 죽돔키 에네 제고스도 세고 체오키도 안에 사물로 투지나 let's tea break